Dobar dan i dobrodošli na naš kanal Primi Sajt. Danas gledamo film pod nazivom Transporter. U ovom filmu glavna uloga je Frank. On je bivši vojnik specijalnih jedinica i sada vešto radi kao transporter. U jednom od njegovih dogovorenih poslova bio je vozač pljačkašima iz banke. Dok su oni stavljali robu u njegovom autu, on je promijenio tablice i primetio da ih ima 4. Govori da je njegovo jedino pravilo bilo da nikada ne krši dogovor i da će zato 4. čovjek morati da napusti auto. Sa uperenim pištoljem na njegovoj glavi, Frank im smireno objašnjava da sa dodatnom težinom neće stići do benzinske pumpe, da će to otežati njegovu vožnju jer će auto biti teži i da će ih policija verovatno stići. Jedan od pljačkaša nije imao izbora osim ubiti jednog iz grupe, tek je tada Frank krenuo voziti. Policija je išla za njima. Frank je vozio velikom brzinom, ali jako smiren i tačan. Ubegao je policiji za cijeli čas, nisu ga uspjeli ni pronaći. Frank je vozio tolikom brzinom da su pljačkaši bili oduševljeni. Policije više nije bilo ni na vidiku. Jednom od pljačkaša je pozvalo, Frank je otvorio prozor i rekao je da povrati van. Stavljaju vožnju vrlo vešto, sve dok im smećarski kamion ne zaustavi put. Ali to Franku ne zadaje puno problema. On smisli novi plan tako što sa mosta skače na jednu prikolicu. Sve je prošlo u najboljem redu i stigli su do određene destinacije gdje su mu pljačkaši dali više nego što su se dogovorili. Upitali su ga da li može da ih odveze do aerodroma, što je on odbio jer to nije bilo u planu. Menja svoje tablice i odlazi kući. Dok je pravio sebi kafu kući, čuje na vestima da su pljačkaši uhapšeni zbog njihove loše vožnje. To ga je nasmejalo. U međuvremenu je lokalni inspektor Tarkoni došao da ga ispita o njegovom autu. Inspektor mu je govorio da je jedan crni BMW sa tablicama 06 korišćen u bekstvu i da ga je vozio neki iskusan vozač. Frank se smejao i sve vrijeme je bio smiren. Inspektor je otišao nakon što nije pronašao ni jedan dokaz da proveri ostala vozila. Frank dobija poziv za novi posao i odlazi na mjesto da se dogovori za više detalja. Frank mora da zna tačne dimenzije i težinu torbe koju će preneti. Zaustavlja čoveka kada mu krene govoriti kome će uručiti torbu, jer njegova su pravila da ne zna imena i da ne zna šta prenosi. Već sljedećeg dana je torba stavljena u njegov gepek. On kreće na svoj put i odjednom mu se probuši guma. Izlazi iz auta i proverava je. Bio je primoran otići do gepeka i uzeti gumu. Nakon što je pomerio torbu, primetio je da prenosi ljudsko biće. Ignorisao je to i samo promijenio gumu i nastavio vožnju. Stao je na jednoj pumpi da bi uzeo sebi da jede i uzeo flašicu vode. Prekršio je svoje pravilo i krenuo je otvoriti gepek. Želeo je otvoriti torbu i proveriti da li je osoba koju prenosi živa i dati je malo vode. Kada je otvorio torbu, primetio je mladu i vezanu devojku. Dozvolio je samo da pije i vratio se svoje vožnji. U toku vožnje devojka udarala nekoliko puta u automobilu i Frank je zastao. Rekla mu je da mora obaviti nuždu. On je vezao da ne pobjegne, ali ona je pokušala bezuspješno. Vrativši se sa njom do auta, primetio je da ga čekaju 2 policajca, ali se Frank rešava bez problema i tačno na vrijeme odnosi svoj paket. Bettengur, kom je trebao da uruči paket, ga je pitao da li je pogledao što prenosi. Frank odgovara da nikada ne gleda u pakete, ali da je na putu naišao na male nepogode. Ne poveravši u to, Bettengur mu nudi još jedan posao da prenosi jedan kofer. Franku se to svidi jer je shvatio to kao poverenje od Bettengura. Uzima paket i kreće na svoj put. Ubrzo nakon toga je stao na jednoj pumpi da bi kupio sebi da jede. Primetio je 2 prijatelja policajca i kupio im je sok da im da. Ali baš u tom trenutku sakrivena bomba u koferu eksplodira. Frank se naljuti i vrati se na mjesto za osvetu. Bettengura nije bilo u njegovoj kući, ali je Frank ubio i ranio nekoliko njegovih ljudi. Ukrao jedan auto i krenuo je kući. Ubrzo nakon toga je primetio da prevozi istu ženu na zadnjem sedištu. Besan Frank odluči da je izbaci iz auta. Nakon nekoliko trenutaka se sažali na mladu devojku i uzima je, vraća je u gepek. Kada su stigli kući, devojka mu govori da se uvali u velike probleme i da je sa pogrešnim ljudima sarađivao. Tu saznajemo da se devojka zove Lai. Frank govori da ga to ne zanima i ne želi slušati više. Napravi večeru i krene spavati. Dok je on spavao, Lai je pretražila sve njegove stvari i pronašla je slike od njegovoj prošlosti. Shvativši da je Frank dobar čovjek, smatrala je da je sigurna sa njim i da može leći odmoriti. U međuvremenu, Bettengur posećuje jednog od svojih preživjelih ljudi da sazna da li je Frank živ. Nakon što to sazne, ubija svog čoveka da to policija ne bi saznala. Sljedećeg jutra Lai je spremila Franku čaj i kafu jer nije znala šta on pije. Frank je objasnio da ujutro samo želi njegov mir i da mu to ne remeti. Tako razgovora im pokuca na vrate inspektor. Frank predstavlja
Lai kao njegovu konobaricu. Nakon toga im Lai stavlja kafu, a inspektor Tarkoni počinje sa pitanjima, vadevši jedne Frankove tablice. Počinje ga ispitivati o njegovom autu i govoreći da su tablice izgorele. Frank je rekao da mu je auto ukraden i da nema pojma o tome. Lai prilazi i potvrđuje istu priču, rekavši da ga je ona sinoć pokupila. Inspektor nije poverovao u tu priču i želeo da vidi auto. Lai ga je spriječila pre nego što je video polomljeni prednji deo auta. Inspektor tu prekine istragu i izvinjava se Franku na uznemiravanju. Kada je odlazio, rekao je Franku da obrati pažnju na priču i da sljedeći put smisli nešto bolje. Kada su se vratili kući, Frank je skrenuo pažnju Lai da kada je ušlo u njegov život sve je krenulo naopako. Govoreći i to, primetio je jako čudnu tišinu. Odjednom je projektil pogodio i razneo kuću. Oni su bili napadnuti od strane Bettingorovih ljudi. U svom tom haosu od eksplozije Frank uspeva sa devojkom otići do podruma i podvodnog prolaza. Tu je bila ranilačka oprema i oboje su stigli do Frankove sigurne kuće. Kada su stigli preko tunela i bili sigurni, Lai se izvinjava Franku na sve nepogode i oni se tu zbližavaju. Već odmah nakon toga bili su pozvani u stanicu kod inspektora Tarkonija. On ih je ispitivao o incidentu o Frankovoj kući. Franku mu govori da su proveli romantični dan na plaži, što Lai potvrđuje, i da kada su se vratili kući, kuća je bila razneta. Inspektor Tarkoni naravno ne poveruje u tu priču i govori da ljudi koji su ispucali toliko metaka moraju da budu Frankovi jako ozbiljni neprijatelji. U toku razgovora je inspektor pozvan napolje i Lai to iskoristi da pregleda njegov kompjuter i nađe dosije o Bettingoru. Nakon što su izašli napolje, Lai ulazi u taksi i govori Franku da pođe sa njom jer je krenula da pronađe Bettingorka. Bude iznenađena kada vidi da je Frank ostavlja i da ne kreće sa njom. Izlazi iz taksija i trči za Frankom. Frank je govori da započne novi život i da ostavi njega na miru. Lai mu govori da je Bettingor trgovac belim robljem i da prenosi ljude u kontejneru na jednom brodu i da se u tim kontejnerima nalazi i njena porodica. Frank konačno shvata njeno ponašanje. Govori da je manipulisala njime da bi pomogao. Ona govori da nije lagala i da su njena osjećanja stvarna. Lai ga u suzama moli da joj pomogne i Frank je odluči saslušati. Čuvši cijelu priču, Frank je odlučio da joj pomogne jer ni on nije ravnodušan prema njoj. Kada su stigli u Bettingorovoj kancelariji, Frank ga odmah napao sa vrata dok je Lai pretraživala sva dokumenta. Frank je želeo da zna tačan broj kontejnera i zašto ga je Bettingor želeo ubiti. Bettingor mu govori da je to bila njegova kazna jer je Frank prekršio svoja pravila i otvorio paket, da nije mogao ništa očekivati drugo. Lai govori da je pronašla tačan broj ljudi koji se prenosi na brodu. Frank je daje pištolj da bi on pregledao dokumenta. U tome čuju od sekretarice da je Lain otac kao Bettingorov partner stigao. Franka to jako iznenađuje jer je otac trebao biti među zarobljenim ljudima, ali odluči da to zanemari jer su ostali ljudi dalje u opasnosti. U tom trenutku gospodin Clay ulazi u kancelariju i govori svojoj ćerci da spusti pištolj ako ne želi da ubije Franka. Bettingor je krenuo da puca na Franka, ali je čuo da policija dolazi. Onda ga je samo onesvestio udarcem u glavu. Frank pada na pod i inspektor stiže. Bettingor govori inspektoru da je Frank koristio Lai kao taoca zbog napada, zbog čega je inspektor odluči da zatvori Franka. Nakon što se Frank probudio u pritvoru, posećuje ga inspektor i govori mu da se pobrine o sebi. Frank tada odluči da ispriča inspektoru sve o belom roblju. Inspektor ga odluči saslušati i govori mu da će pokrenuti istragu. Frank mu govori da nemaju vremena i da će, ako ga pusti, obaviti taj posao za 12 sati. Inspektor mu ne veruje. Dogovore se da inspektor bude Frankov lažni taoc da bi Frank mogao da pobegne iz stanice. I da Frank stavlja inspektora u gepek i dovodi ga do jedne luke gdje ga i oslobađa. Tamo ostavlja inspektora i pozdravlja se sa njim. Odvozi se do jednog kamiona gdje su stavljeni kontejneri. Slušajući glasove pokušava da nađe u kojem kontejneru su skriveni ljudi. Nažalost, ubrzo nakon toga Frank bude napadnut od Bettingorka i njegovih ljudi. Oni budu naoružani i napadnu Franka, ali Frank uspeva da se nakon nekoliko vremena spase od svih njih. Nakon toga odlučuje da nastavi svoju potragu. Zbog nedostatka vremena nije uspeo da zaustavi kamione, ali uspeva da se popne na jedan od njih. Jedan od vozača ga je zapazio i pokušao ga je se rešiti. Nakon što Frank pada na jedan autobus, biva napadnut od strane još Bettingorovih ljudi. Frank uspeva da porazi i pobedi sve ljude u tom autobusu i kreće dalje. Nakon toga bude napadnut od jednog od najjačih ljudi tu. Ogromni čovjek ga uspe savladati i nakon toga dolaze još par ljudi koji ga pokušavaju ubiti. Pošto Frank biva oboren na zemlju, uspeva nekako stići do jedne boce ulja i paliva se njom. Uzima metalne pedale i uspeva poraziti svoje protivnike tom tehnikom.
Frankom. Međutim, dolaze još ljudi koji su bili naoružani i pucaju na Franka. Frank uspeva skočiti sa prozora sa jednom od njihovih ljudi u vodu. Uspeva ukrasti jedan od starih automobila i krene u potragu kamiona, ali se auto pokvari u pogrešno vrijeme i Frank se iznervira i stane. Primećuje jedan od aviona za navodnjavanje, prilazi farmeru i pištoljem ga primorava da mu pomogne. Nakon što skače iz aviona na jedan od kamiona, ulazi u kamion. Kada je ušao u kabinu, uspeva se riješiti vozača kojeg baca sa vratima na sred puta. Dok Vaj pokušava da ga upuca, Bettengor ga iznenađuje i ulazi u kabinu i pokušava da ga davi. Bettengor koristi kočnicu da bi izbacio Franka kroz staklo. Frank je jedva uspeo da se zadrži za kamion, pokušavajući da uđe ponovo u kabinu. Nakon što je ušao u kabinu, konačno se rešava Bettengora. Kada Frank konačno parkira kamion, biva iznenađen od strane Kvaija, koji ga dočekuje sa pištoljem. Odvodi ga do jedne litice gde želi da ga puca. Dok je Kvaj držao na nišanu Franka i želeo ga upucati, on biva upucan od strane svoje ćerke. Baš u tom trenutku inspektor stiže i biva iznenađen jer je Frank uspeo da riješi slučaj čak i ranije nego što su se dogovorili. Film završavamo tako što Laj otvara jedan od kontejnera i pušta zarobljene ljude napolje. Hvala vam na gledanju, subscribeujte se, lajkujte i pišite u komentarima ako bi neki film želeli još pogledati.